Demel maksudnya. Itu volume sudah pas ya, nanti jangan diganti dia punya channel. Oke, siap Bang, siap. We gon' make the perfect sound. But when you're gone, the music goes. I lose my rhythm, lose my soul. So leave me out before you see the night is over. I want you to know we gotta carry on. So don't let this be our final song. The gospel of Jesus is the hope of the ages, burning brighter and brighter, standing forever. The church He is building, nothing can stop it. It's a city that's shining, a light in the darkness. Nothing can stop it. Come on now. Though Christ was dead, now surely He's risen. Yeah, He's coming back again, and Christ will reign in triumph forever. Sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. Christ is our Redeemer. Oh, shout hallelujah. Jesus holds our future.
berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu telah setia untuk mentegakkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Christ was dead, now surely He's risen. Yeah, He's coming back again, and Christ will reign in triumph forever. Orang yang mendapat support itu, potensi di dalam dirinya itu akan cepat berkembang. Yeah, oh praise, sing hallelujah, oh sing hallelujah. Christ is our Redeemer. Oh shout Kiranya melalui ibadah padang ini kita juga semakin kompak ya abang dan kakak. Hallelujah, Christ is our Redeemer. Kecoa capek kuat sih kecoa. Ya, jadi inilah kami Amang Maposo, kegiatan kami juga yang terakhir ini tahun ini. Jadi terima kasih Amang sudah membawa ibadah PHDP kami dari bulan Mei kemarin sampai hari ini. Kita hanya empat kali saja karena di bulan 6 kan ada acara dan bulan 9 itu kan ada acara di gereja, jadi kita tidak merayakan PHB kita. Jadi inilah Amang dari kami Maposo yang bisa kami berikan, yang bisa dipakai Amang untuk nanti pimpin kami dalam ibadah minggu. Harus dipakai di pas PHD. Enggak, bukan PHD aja Mang, maksudnya pas di gereja, dimanapun itu. Jadi inilah kenang-kenangan dari kami Amang, tetap lanjut terus kita Naposo, pimpinlah kami Amang. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Ibadah pada Naposo HKBP Kuba. Horas, horas, horas.